Ibu lelipi ngajak gua. Icang sujatin subon nawang dayani bane teko main jak daduo. Oh pasti Icang bani nebak. Ibu lakar ngutgut hidup pedano apa ngemasin sedo. Sing idang sawire hidup pedano anak meraguikan Darmo tur sakti. Sinah caya jak duo nyemak kayak memocor. Singidang pokoknya singidang jangan yakin saya yakin cai nyemak kayak memocor. Duk ane malu, aduh ka cerita yang yuyu, ane hidup di tukade gede. Rikalo masan panas nyentak buko janine, tur maimuh tu sing taen ada hujan. Wih, kebus gumene, yeh tukade masih nyak. Yuyu ane hidup itu ngemasin mati. Yuyu ane mati itu kepangihin oleh hidup pedano sakti. Rikalo itu hidup pedano ngicenin bebayon kaping yuyu apa ngidang muin kehidupan. Kacerita jani yuyu ne subuh hidup kewalo awakne berakti greg wireh tu silman yeh tu ramah. Yuyu beragen tu lantas ke bakto ke telaga druen hidup pedano ditu di pesraman. Kasuen-suen Yuyu ngancan moko awakne sawireh pek-pek jani suboman mamahan. Rikalo sasih kalimo hidup pedano merem ring pemereman idone. Sedek ido merem saget teko ilelipi ngajak igua. Yuyu subo nawang tekan petekan ilelipi ngajak iguaan tu pasti ko subo ngabo dayo usak ngabo dayo jeli. Itu lantas Yuyu minah-minah ken carane apa ngidang nyelamatang hidup pedano sawireh petekan igua tekan ilelipi pasti pacang nyengkalan ido. Wireh Yuyu merasa mau tang budi tekian hidup pedano ditu lantas yo minah-minah dayo apa ngidang nolongin sang wiku. Padekani iyo subuh mandayo tur nyamatang tekian lipi lani wak. Ibu lelipi ngajak gua. Icang sujatin subon nawang dayani bane teko main jak daduo. Oh pasti Icang bani nebak. Ibu lakar ngutgut hidup pedano apa ngemasin sedo. Sing idang sawire hidup pedano anak meraguikan Darmo tur sakti. Sinah caya jak duo nyemak kayak memocor. Singidang pokoknya singidang jangan yakin saya yakin cai nyemak gaya memocor. Jadi Icang lakar mapi tulung tekening cai sawireh Icang dogen ane nawang kesaktian hidup pedano. Gitu Yuyu mau pajar tekening lelipi lane goa. Ningah mau nyini Yuyu buko gitu. Ilelipi tekening goa kaliwat demana tine. Sawireh iyo ngugu pesan Yuyu lakar mapi tulung. Kerano tuah Yuyu dogen ada nawang kesaktian hidup pedano. Yen cahaya ajak daduo doat ngematiang hidup pedano. Jadi Icang jo ngorahin carane. Cahaya ajak daduo apa nganong Icang menek kemu ke pemereman hidup pedano. Kapit Icang ane tengebot apa nyangkit di bawang cai gua. Gitu masih kapit Icang ane tengawan apa nyangkit di bawang lelipi. Di subahnya kedo maro lantas cang penekang kemo ke pemereman itu.
Ditu lantas si cang lakar nyepet kantane de pedano sawireh kesaktian itu magena di ulu kantau. Gelisang cerita, Yuyu subuh keganong tekeni lelipi aja igua. Lantas keabo ketongos pemereman itu pedano. Iyo nekat di pemereman itu pedano. Yuyu nyetang bayone nyepet bawang lelipi ngajak igua. Sekerang-kerang nih yo ngapet kanti pegat bawang lelipi ngajak igua. Baburon jeliati itu maka daduo ngemasin mati. Sujatine ide pedano sakti sampun uning teken pengerauh bayo. Sakewala ide pedano meneng. Ide mau pekayunan apa ada jalan yo yuyu mewalas budi tekeni ide pedano. Kone laksana ni Yuyu mewalas hutang budi tekanan ide pedana. Yuyu merasa bahagia pesan sawire man maya hutang urip tekanan ide pedana. Ya dia stun ketu Yuyu sing jam megedi uling kelagane. Yuyu tetap nongos ditu tur memarakan ring ide pedana saneng larang dan mau pandito. Gitu nyen cerik-cerik aja sama kejang apa ngidang saling tulung kapi tulungin yen ada anak nulungin cerik-cerik sesidan-sidan cerik-cerik apa ngidang wales pitulung anak sing dadi suwalik ne malaksana cora len bayo tulung ne ben tulo den nak ane nulungan tu sing dadi nge gitu nyen beli made nyen ma pengide aja cerik-cerik apang saling tulung kapi tulungin.